Danas prisustvujete teškom banditizmu koje sprovodi pre svega Amerika i Evropska unija. Danas nam se krše najosnovnija ljudska prava, pravo na slobodu kretanja. Oni koji su navodno došli da uspostave mir, slagali su, došli su da nam otmu Kosovo i Metohiju. Poručujemo svima, pre svega Amerikancima i Evropskoj uniji, da nikada nećemo pristati na otimanje Kosova i Metohije. Pružit ćemo punu podršku našim građanima na Kosovu i Metohiji i uveravamo ih da će doći dan kada će stvari morati da se vrate u legalne tokove. Banditizam koji je počeo 1999. godine i bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije bez odobrenja Saveta bezbednosti je čin posle koga ništa ne može biti prihvaćeno kao legalno. Ovaj pokušaj da nam se otme Kosovo i Metohija doći će ponovo pod okrilje povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i završnog akta u Helsinkiju. Ako završni akt u Helsinkiju važi za sve države Evrope, onda mora da važi za Srbiju, mora da važi i za Kosovo i Metohiju. Mi poručujemo našim građanima na Kosovu i Metohiji da ostanu hrabri, odlučni, da ostanu na svojim ognjištima, jer njihov opstanak je brža pobeda Srbije i vraćanje Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Srbije. Srpska radikalna stranka će učiniti sve da ukaže građanima Srbije na katastrofalnu i izdajničku politiku Borisa Tadića i Demokratske stranke. Sada je potpuno jasno da je to bio pokušaj prevare, ne politike. Politika se vodi uspešno ili neuspešno, ali ovo je prevara građana Srbije. Od 1998. godine oni pokušavaju da prevare građane Srbije ubeđujući ih da neće pristati na nezavisnost Kosova i Metohije, a suštinski su učinili sve da Kosovo i Metohija budu što dalje od Srbije. Iza nas se danas nalazi EULEX, misija čije je uspostavljanje doprineo Boris Tadić i Demokratska stranka. Upozoravali smo ih na vreme, ali nisu slušali. Nisu slušali ni kada smo ih upozoravali da će Međunarodni sud u Hagu doneti odluku koja neće biti korisna Srbiji. Upozoravali smo ih i da je pristanak na rezoluciju u Ujedinjenim nacijama gde je pitanje Srbije i Kosova trebalo da se rešava u okviru Evropske unije potpuno pogrešno. Pregovori koji su vođeni suštinski su samo bili koraci da se prihvate, postepeno koraci koji omogućavaju Kosovo i Metohiji da bude nezavisno. Šta znači pregovarati, a pre toga ne rešiti status? Pa evo, to znači ovo danas. Znači bodljikavu žicu, tenkove i naoružane vojnike koji su spremni da pucaju na svakog onoga ko krene preko ove žice. To je politika Borisa Tadića i Demokratske stranke. Građani imaju mogućnosti da to isprave. Ispravit će onoga momenta kada se budu odlučili za stranke koje će učiniti sve da se krene jedinim ispravnim putem, a to je insistiranje na poštovanju Rezolucije 1244, Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i završnog akta u Helsinkiju. Nadam se da će građani Srbije poverenje dati Srpskoj radikalnoj stranci kao jedinoj patriotskoj stranci. A ja obećavam, kao što smo i do sada ispunjavali sve ono što smo rekli, da ćemo odmah krenuti da radimo u interesu Srbije. Prvi korak će biti da misiju EULEX proglasimo nepoželjnom zato što nije statusno neopredeljena, nego je opredeljena
da formira nezavisnu državu Kosovo. Prema tome, ovo je najbolji dokaz da sve ono što smo do sada radili, na čemu smo insistirali, da smo bili u pravu i da je to jedini izlaz. Hvala vam veliko. Pomoz Bog, braćo, ne dajte se. Živeli! 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 Dobar. Ti ne popuštaš. Ne valja. Evo mi je vaš. Jel izdržavate? Jel ima kakva je situacija? Sinoć je bilo ovako, je bilo prepuno ovdje, malo je sad ljudi odmaraju. A jesu nešto pokušavali? Jel znate, imate li neke vesti, pošto pa onda bi vjerovatno... Nisu na ovim barikadama. Ima malo doza straha, malo uznemirenja, malo psihičkog umora, ali uglavnom smo jedinstveni, čvrsti u stavu da ostanemo ovdje, da se odbranimo, da se odupremo koliko je to u našoj snazi i moći, u ovoj koordiniranoj akciji Prištine, Kvora, Eulexa i nažalost naše vlasti u Republici Srbije. Čelu sa predsjednikom Tadićem, ministrom Bogdanovićem i tim činovnikom Borkom Stefanovićem. Braći i sestre, danas su predstavnici Srpske radikalne stranke ovdje došli pre svega da vam izrazimo zahvalnost i podršku za sve ono što ste uradili do sada i što pretpostavljam da ćete uraditi i u narednim danima. Morate da znate da ste, nažalost, vi ostavljeni sami. Koliko smo ovdje čuli, država Srbija i pored sve muke koju imate, dodatno vam stvara probleme i ne omogućava vam uvoz goriva. To samo pokazuje da je državni vrh na čelu sa Borisom Tadićem učinio sve da Kosovo i Metohiju preda Šiptarima i da je potpuno podlegao pritiscima Evropske unije i Vašingtona. Ali ja sam siguran da ukoliko vi izdržite, da će Srbija na kraju pobediti. Ovaj državni banditizam ne može trajati večito. Oni su krenuli da nas bombarduju 1999. godine, računajući da će ostvariti svoj cilj. Nisu uspeli, dobili smo rezoluciju 1244 po kome je Kosovo i Metohija deo Srbije. I tako mora da ostane. Ali da bi se to ostvarilo, mi moramo da imamo vlast koja će raditi u tom pravcu, a ne u drugom pravcu. Vidite da su se svi potezi koji su povučeni pokazali potpuno pogrešnim. Pogrešni zato što su nas obmanjivali. U suštini jedno su govorili, ali su drugo radili. Kao i ovaj zadnji potez, a to je takozvani pregovarački tim i sporazum koji su postigli. Šta su postigli? Pa sve su omogućili. Omogućili su dokumenta, tablice, dali su katastarske knjige i evo sad pečat na kome piše Kosovo.
za mjesec, dva dodaće samo Republika Kosovo. A za to vreme Srbija sprovodi embargo prema ovom delu svoga naroda i svoje države. Mi ovdje nećemo da vodimo nikakvu stranačku politiku. Ovdje vi treba svi da budete jedinstveni. Nema delenja na stranke. Ovdje je samo interes Srbije i to je ono što treba da bude svima na prvom mestu. Što se nas tiče, mi ćemo učiniti sve da vam pomognemo, da vam olakšamo koliko su naše mogućnosti. A to je da preko skupštinske govornice sve vreme pritiskamo vlast da učini sve što je u njenoj moći da vas pozove. Ja vam obećavam da će Srpska radikalna stranka odmah, već u ponedeljak, podneti zahtev za sednicu Skupštine Srbije na kojoj ćemo tražiti izveštaj Vlade Republike Srbije šta je uradila od zadnje sednice kada smo usvojili deklaraciju za Kosovo i Metohiju. Nažalost, nije prošlo mnogo vremena, ali mi smo danas u lošijoj situaciji nego što smo bili pred tu sednicu. I da je sreće, danas bi ovde bili svi poslanici Skupštine Republike Srbije i poslanici Skupštine Vojvodine. I ovde treba pokazati jedinstvo. Ne kriti se iza papira i nekih rezolucija i deklaracija gde samo treba da se navodno pokaže jedinstvo. To jedinstvo danas je moralo da se pokaže ovde na Kosovu i Metohiji među vama, među onima koji suštinski brane vitalne interese države Srbije. I ja vam od sveg srca želim da izdržite, da se ne date, da se setite naših predaka, jer zahvaljujući tome što su oni izdržali, danas se mi nalazimo ovde. Ako vi budete izdržali, Srbija će ostati i dalje na Kosovu i Metohiji. Živeli! Samo da informaciju imate, ovdje je najuže rukovodstvo Srpske radikalne stranke, republički poslanici Srpske radikalne stranke i pokrajinski poslanici, kao i aktivisti Srpske radikalne stranke. I to je nešto što je dovoljan pokazatelj da nemate fizičke ili bilo koje druge prepreke koji srpski radikali neće prebroditi i zaobići da budu zajedno sa svojim narodom. Bez obzira što su postavili bodljikavu žicu, bez obzira što su postavili barikade, što su puščane cevi okrenuli u nas, mi se nismo uplašili nošeni vašim primjerom. Vi ste oni koji pokazuje kako i na koji način treba da se brani svoje ognjište, kako treba da se brani suverenitet Srbije i za nas je ovo najmanji problem, odnosno prepreka da bi došli do vas. Ono što Srpska radikalna stranka je uradila, to je da smo koristili stare komitske puteve, stare hajdučke metode i kao srpski nacionalisti došli među svoj narod. Hvala vam. Evo ja sam hteo, braćo i sestre, poštovani poslanici Republičkog parlamenta, da se zahvalim u svoje ime, u ime odbornika Skupštine opštine Zvečan, u ime svih stanovnika opštine Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok i Leposavić, što evo mesec i po dana ovde stoje da se rukama svojim telima suprostave sili koja je oličena u NATO paktu, u misiji KFOR-a, u misiji EULEX-a, u prištinskim vlastima, nažalost i u zadnje vreme i vlastima u Republici Srbiji. Naš narod je prepoznao vašu iskrenu borbu u Republičkom parlamentu i vašu brigu za teritorijalni integritet Srbije koji mi ovdje branimo. Vi ste danas došli da nas podržite i to narod je prepoznao kao iskrenu podršku, a nikakvu stranačku propagandu. Ja se nadam i svi smo ovdje sigurni u to da ćemo da uspemo uz pomoć vas, braćo, patriota, Srba u Srbiji i svim srpskim zemljama.